Matshwanafike ha bua dipuo tsa mefuta ke ha re dumella hore re hakane re nkane le maqhubu re ye le wena mohiye motle wa lesedinyana le bitswang Lesotho Tribune e ntse le labobedi ka jeno, mme re betse re a o amohela re o amohela tshebeletsong ena ya hao eo sontso e lebeletse ka makgethe a maholo hore letsatsing la ka jeno ka lenaneo le bitswang ka Maritshwaneng re nne re o behe leseding hore na e ka ba di ntse di hatela pele jwang ka hare ho naha ya Lesotho tse ntseng di etsahala. Mosotho wa eso letsatsing la ka jeno re lakatsa hore re ke re tobe haholwanyane ka mane ka ho NRA e leng National Reforms Authority e leng bane ba tlhopho botjha ka mokgwa e sothofatswang ka teng ntlheng ya molaotheho wa naha ena ya Lesotho. Tsena re di latella hobane matsatsi a ho feta ya ntseng a eteletse pele ditaba tsa bokena dipakeng nakong ya ditaba tsa Lesotho tsa ho bona hore di-reformo kapa yona tlhopho botjha di ya phethahala ka kotloloho o sa tsatswa ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ntate Dikgang Moseneke taba ena o sa tsatswa ka hare ho naha tjena moye motle e ntse e hlile e baketse ba bangata bodutunyana hobane ba mmalwa ba re na e hlile ke nnete nako ya di-reformo kapa nako ya ditho tsa NRA e feletswe ke nako di lokela ho ba entse mo ba sebeditseng ba sebeditse ba ke ba tlolelle sefefo se ke se kgutse hanyane. Jwale ho lokisetswe taba ho bona hore parlamente e etsa ba yona mosebetsi e nto qhalwa ho tsebe ho le naha ya Lesotho e kene boitukisetsong ba dikgetho ka bolokolohi. Ha o le tjena ka ha jwale di-party tsa dipolotiki hona le ba reng NRA e feletswe ke nako, hona le ba reng NRA e ntse na le bophelo e lokela hore e ekeletswe nako ya ho sebetsa, empa jwale re ha o sheba fumana hore ba hlileng ba reng e ntse lokela hore nne fuwe nako e le batho ba e leng hore ke ba bang ba baetapele ba di-party tsa dipolotiki ba bileng e le ditho tsona tsa NRA e leng se tla batla se makamakatsa hore na batho na e ka ba bona ba ikgothaletsang hore ba kopa hore ba ekeletswe nako, empa ba sentse kila nna ba ekeletswa nako ya hore ba etse mosebetsi ona wa di-reform ba o phethele na. Empa lekgetlong lena ne moahlodi Dikgang Moseneke hane a le teng ka hona ya Lesotho moye motle ha re a tla ho utlwa mo e kang e kare o wa e ama taba eno ya hore NRA e lokela hore e ekeletswe nako, empa hela o le jwalo re kgethile hore ka ha hara mekga ena e metjha ya dipolotiki e mengata e teng naheng ya Lesotho ho bonahala hona le e leng hore beng ba yona ha e so ka ba batho ba kenang ka hare ho dintho tse ngata tsena tse bitswang system ya mmuso eo Basotho ba bangata ba hlomang hore ke system e hlileng e re motho ha ka kena ka hara yena o fumana hore jwale o la ka assessa ka hara dintho tsa bobodu, mme ho se ho le thata hore a ka iphumana a tswa ka hare ho boemo bo jwalo. Empa re kgethile hore ke re bue le ba Empowerment Movement for Basotho ke party e ntjha ya dipolotiki, re ke re bue le moetapele wa yona ke Ntate Katiso Phasumane. Ke Ntate Katiso Phasumane re ke re bue le yena hobane e ka bona e le ba EMB ka mokgwa e bewang ka teng ka bokgutshwanyane e leng yona Empowerment Movement for Basotho. Ba na le ntlha tabeng yona ena ya hore ba ke ba tshetlehe ka taba ena le reform hore na di-reform tsena hantle mokgwa tsona di santsane hlile di lokela hore ebe re tla utlwa ho ntso thwe NRA e lokela hore e boele e ekeletswe nako na. Setse re hokahana le yena mona mohaleng ke monghadi Katiso Phasumane, ke yena moetapele wa EMB, Empowerment Movement for Basotho. Ntate Kata ke nepile ntate ha ke re EMB ke re Empowerment Movement for Basotho. Re a amohela ntate re ka hare ho lesedinyana la marangrang le bitswang Lesotho Tribune, empa re tsamaya ka lenaneo le bitswang ka Maritshwaneng. Ntate Basotho ba theile tsebe haholo ke ba hlomathisitse hore re tla ke re tla re tadima hanyenyane ditaba tsena tse ntseng di amana le taba ya tlhopho botjha hobane jwale monghadi Dikgang Moseneke
o sa tswa tloha ka hare ho naha ya habo rona ya Lesotho ntate. Jwale re ne re ntate wa utlwahala hore le na le ntlhakemo le ba EMB tabeng yona ena ya ditaba tsena tsa tlhopho botjha jwalo ka ntate Moseleke a qeta ho tloha ka hare ho naha ya Lesotho. Jwale re sheba hore ho na le batho ba ntseng ba utlwa eka ka re NRA e lokela hore e ekeletswe nako hobane jwale e qhadilwe ke mmuso nako ya ena e soka ba e fela le ditaba e soka e diphethela. Jwale empa e le hore Basotho ba bang ha ba sheba ba bona hore batho ba tlileng ba batlang hore NRA e ekeletswe nako ke batho ba tlileng ba leng teng hona ka hara NRA le ditho ka mantswe a mang ke bona ba itlekang ka bo bona hona le hore ba ka tsekelwa ke ba bang. Jwale re ke utlwa hona lona ba Empowerment Movement for Basotho taba ena ya ditlhopho botjha le ditaba tsena tse potapotileng ha jwale na le bona jwang ntate? Eya ntate Khatha. Empa hona jwale wa nkutlwa akere? Ke ne ke tswa hore ditho tsa NRA di bonahala e le tsona tse hleng di tobane kapa di thahasellang hore NRA e boele e ekeletswe nako, mme ha o sheba ho fumana hore ba bang ba bona ke baetapele ba diphati tsa dipolotiki. Jwale re lona ba EMB ha le so be ka hara ntho tse ngata tsena tse makgenefa tsa ditaba tsa system tsena tsa mmuso tse leng hore batho ba tla ba shebile taba bona ba fumanang. Jwale re belaela hore le ka tsamaya e sheba ka leihlo le ntshotso taba ena hore e tlile boemong bo Lesotho le lokela hore NRA e fuwe nako ya tshebetso e ekeletswe hape kapa e tlile nako ya yona e fedile e lokela hore ke swaelle ka thoko parlamente khala ho bue dikgethong nana. Ntate Khatha. But now only Moma was so trying to get it now. Couple only Moma only Paramente or one and get a hand of Hatchelo. I had a year 11 amendment. Obama about the way the guy on. They do not hold it up on that came my get to the Toyama. They are now insulated. Having it to fail up Tabadina. Has it a Paramente? Get our Dana, get our Chap. Who did the consultation in Naka? Who was up at the Sotomona? Who are my brothers? Then again, however, so to when I had Chamapanian, Fair Chamapanian, one is really a hell of a today. That is the 2 months fella who is a private cow, but a cow. Then I think, oh, Parliamentary could better if I did not get it. So when I made internationally, if I don't have a match up, feel like I will very bad. All I realize I feel like I am membership proportion. It's a okay, and so all I really like a full amount. Tell her what he was told. I was so happy. But it's enough, the number. But the only kind of one. Ha mona te fela ntate, ha mona te fela ntate. Agreement
Kuno kile o tsekwa yona taba ena ya mabatoa o ke mabatoa wa jale a fuwa monyetla batho ba bang ha ba fi representation ha ba kgethile batho ba bona ka moo ke o tla tshintshwa model wa masiathi ya one week first time the post ile o ile ya model e kopaneng ile masiasiani first time the post ja kgetha fixed membership proportional Eya yona felela ile ke dumella le hore ka mo ga dikgetho tseo tsa 2010 ana di tla ba ka 2002 ka mo ga dikgetho tseno tsa le kgetsana e selo sa mo se 50-50 ana ila e sa lo sa ntse ya ga sa ka yona nya ba ka da pila o le ba se ba le ditokomanyane ga e saene ya pele e o da ga bua le nta le re tsoganyana e ne le bona di khotitase ta ipa nke political authority ila le ntate mosisi ba e saena e tona go rena le jwa tshitsano former prime minister Mozambique ke ga ga ntho ila le batho ba bang ba Commonwealth ba e saena e ba ya bona le tati le bona ba le go solana o tsewa taba ya tsewa mabatho na taba ya tsewa mabatho e ne sa sana le seri fitile ke sotse le ba le batho ba le le se le 100% proportional ke bona ba sotho e o tse batho ba ntse ba etsa thuto ke bona ba sotho ba le bala se tshika di batho ba ba difonya ka ba bona le re yena ka ne ta modimo go la tue matšhaba gape ena re a feta bua ena re yente mosebetsi o isile ka parlamente e se sisita o ipotsa gore na mo ka go one trade ga batho ba ba sa fitise mosebetsi o teng ga batho ba ba sa buika mosebetsi o se le ka matsogo o utlwa go thotse fela le le go tsekwa go ja so gona re le yempe ne re ka re go ya ne re na le matla ena re ise e keletse nako goba le tšhelete ne re lelang le batho e ne re qabanyang le bana lesotho ga se tšhelete ya lesotho ke tšhelete ya our development partners in Bafai le yona re ise sadaka fela re le jwalo ka e ka ke tsa ka mo go tloa mo ke ka tsamaya mo dilela le tsa bona go tla ke le tšhelete e le mo go tsena mme le ba tshwanetse ba tla thola e ne go ba fa sa teng le politiki tsa ba ke yona mona mo tla ba se sa kwa ka ba fela re go tela na ha e ba tla ba na ba ga ba batho ke fela ona mo ha ona ke ka ba e tsela de cash hange bukane na le khata o re lona go ya ka lona le le ba EMB le la ka tsa re ke le tsena position o tla ba di ka se tsa ba tšhelete ga re tla shebe di ka fitlha gore ke a tshebe pa ni ga le ka ba e mo le tsala ga matšhabeng na go ka go fela ona di khanda tsa dipolitiki le sotho a le tsele di re ka fa ICS o se be tsona di ka bona e be se nna sa dimela le ka yona e o tla fumana le re tsa ka yona hange gutlen da le o re le batla hore ba ekeletswe nako hobane le bona e ka kenye santsaneng sa letse morao e ba sa etsa nda re ka bona ba re boletse ga ba ka tsa ke manga ga hana mo ga ba so petela ke ndela ba le ba kopa ba itseletsa nako mohlomong ke ntena ba ikema ha re bo le ba re ne re ka la ka ba le se ke le na ba ya ba ke a di fetho ta ba ya di sa implement ya o ke ta mo ka 2022 nte re go sila ka bona ke gape ha o te bana ha bona o shela empa jwale ndale khata ha ba itlhalosa hore ha ba so qete ba sa hlalose hore na ke eng le eng ba reng ha ba so iqete ba ga fela ha ba so qete jwale Basotho le mmuso o shebile taba go batho bana jwale ba gola ene ba gola tšhelete ngata jwale ba ile ba ikeletsa nako ba banna ba ikeletsa nako jwale na ke ntwe ba se ba iqete ha e se beta ba go ba shebile fela hore ba nne ba gole tšhelete e ngata e ba e golang o pole gore ba bang ba bona ba gola le habedi kapa hararo
opposition a re letho go thotse fela nyele fela na go ntse tsamaya ke go se 2 months ka bola o bitsa le kgetho parlamente ha ile ga ka go so ke e tla ba di mo go le mala ntse ke senya bitsa la na hena re senya o nna ne ke ona di ne re ka la ka e se mo le tiro ne re ka la ka for sustainability ya go tsoka ka mara go nna ke utlwisisa ntate Carter empa jwale mo ke batlang ke sa utlwisisi hantle ke a hore na hantle jwale bona ha ba se twa o totobatsa go ntwe re sa e ketang ke ena jwale mmuso wa ke go bona ba beile leihlo o ba laola ke tla tshwa jalo ntate ha e ba di sitse ke le kana la toka hobane ena re ya ke le ikarabella justice mo ke ne ke tswa yana ntate ga kuane mmoho le sebuelele sa mmuso e le ntate ga papa ba ile ba hlalosa hore mmuso ka yana cabinet ya mmuso wa Motsotsei ile a hlokomela ka nete hore mo ba entseng ba entse mosebetsi le mmoho le motlatsi wa tona kgolo maoba ha le bothabotse bana o ntse a hlalositse hore ena re isa ntsane e swaswa ha entse ga iso felle ke na jwale re ne re na na ntate le ha o so ntse o bonagala go ba ena re ha o sana le thole le ka le ba salletseng le leo bona ba o fitlella ha jwale re so ka nguka ba ga ntwe ena e tla ba kotsi setšhabeng ha re sa e qeta go ba se twa go ba be ntho mo le mageng taba ke ena mona re bona ka e tla ba kotsi setšhabeng ha re sa e qeta yana le card empa ke ne ke re ntate ha ke tsebe ha e ba mohlomong o tlile o nkutlwa hantle ke re ke nnete mmuso ona hore ha ba sheba ditokomane tseo ena re di rometseng parlamenteng mane ka potaba tsona tse ntse tlhophosa tseo ba di romeletseng parlamenteng ba bona hore mmuso o wa bona ka seno se bitswang setshwantsho se seng se rometswe parlamenteng ba re ba bona hore batho bana ha o le tjena jwale ha re sa hloka le ha ke gape ana tjena le moseneke ke ona le tenda na le moseneke ena o utlwile ka wa ya matabeng tsa hae hana tje hana tlile Lesotho taba e ya hore ba lokela hore ke ka kapa ile mohlomong o ikgodisitse hore ha ba so qete
Hobane neng a ke re le hola ha bane ba ikeletsa ne ntse le ka yena hore ba ile ba ikeletsa. Fela jwale ha o so sheba ntate ha e ne ba e hlile ho na le ntho e bang mohlomong a ke le re ntse re beu tabeng tsa di-performance re beuwe le ihlo ke bona ba Sadak. Motho wa bona ke na wa tla o fumana e le mmuso ka nqena le ena re ka nqena ba se bile ba na le nyewe ka makgotleng. Na o la ka utlwa le taba e ya nyewe ha e ama a bontsha mohlomong bohlokwa ba yona kapa a bontsha bohlokwa ba hore wa ikgodisa e le motho a ntse a beile leihlo ba ke re ke yena a katileng ntate. Jwale ntate Khatha ha re shebe he hore ditho tsa ena re ntate ba bang ba bona kapa boholo ba bona ke baetapele ba dipati tsa dipolotiki. Na jwale ha batho boetse ba ekeletswa nako ba tlo shebana le taba ya mosebetsi wa ena re na ba tla boetse ba ba le nako ya ho itukisetsa kapa ho lokisetsa mekga ya bona le dibokaleng kaofela ka kgwedi tsena tso so di buletse ba di buletse ko yena ho se re saletse ke 2 months fela re ya dikgetho. Na Jwale nna ke batla go utlwa ntate hore na o re bona ka batla lokisana le taba ya dikgetho ka nke ba boetse ba ntse ba shebana le mosebetsi wa ela re hape hape kana wa ena re not ela re hona ho bolela he hore jwale nako ya dikgetho e tla tlameha e tjhetjhe ba na o bona ka hae ba saletswe mosebetsi o ba sa tsebe nna ba saletswe mosebetsi o mokae jwale ho setse kgwedi tse pedi bona ka kgwedi tse pedi ke batla ba ke ntho e ba batlang ho iketela ko ba jwale re shebile nako e setseng pele ho bua dikgetho
go be the proclamation ya I shall what is in hand. Let's take question out na bolo kama kusema na bolo. Wangu kiti kata. Yo mameza antenda. Ya wewe ndio na ile ile sky ile. Kiche isikie ni basa bideba kile kiche. Henga paramende ala tumeka bakile mandi tu wala wasebele na bola ukimusitari. Sekela ile fokazi, sekela shabati ile na ile. Tomo maneo wa ba kibali. Kaungeza kibasha ile tatiwa na kila kitu. Muso mwana huwa madia. Ndade ka tla go rimella ke re bone ga matheola fela mona ka khutse. Re ntse le ka mona ka Lesotho Tribune ndate wa. Ke a o tropa fela ke tla gokela go wena ndate. Okay. Thank you ndate. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory Electrostatic Sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Simo he muhiye motle wa lesedinyana la rona le bitswang Lesotho Tribune re ntse re tshegele lana le bitswang ka maritshwaneng bana athi muhiye motle jolo ka ha re itse re tla nne go fetse ntse di etsahala mona le mane re ne re pele re phethela le monghadi Katiso Phasumane mo etapele wa EMB Empowerment Movement for Basotho. Re ke re mathe mathele mane thaba tse ka mane fela mane.
ba ne ba DPE e leng Development for Peace Education ba bonagana le bona bana le mmokahadi wa popota hona jwale moo ba kgobokaneng le setjhaba sa Thabatseka ba ka re ho setereke sa Thabatseka re ke re fumaneng ntate Lemohang ke ntate Lemohang mona e le e mong wa ditho tseo tsa DPE e leng Development for Peace Education re ke re bue le bona re ke re utlwe fela bona Thabatseka mono mmokahadi ona o go bonang e le wa popota ha di bo tshwereng le setjhaba sa Thabatseka e ka ba tshwere difeng mono Thabatseka o tla ba hopola haebane ba ke la re sentse re na le yena ntate Lemohang ga o dumedisa ntate o dumediswa ke ntate ra dikonelo Joki ke o dumedisa re le lesedinyaneng la marang le bitswang Lesotho Tribune ka lenaneo le bitswang ka maritshwaneng ntate re a elellwa ka baheno kapo bomphato wa hao re le streakeng sa Thabatseka le DPE ntate ka mmokahadi o moholo le sore le setjhaba mono ya ntate wa ba ne ba mo pitikiso bane ya ntate okay ne ba bitseditswe lekgotleng ka je e ntse le ntshetsopele ya taba yane ya bona ya gore mapolesa a ba qositse jwale e le gore ke ntse le nyewe e sitwang go fela le ka jeno ka lekgotleng ka moo ka tlhole ntse sitwa wena ka batla ke sa utlwisise hona mono ntate o rona mapolesa ha e le bona ba qosang jwale ba lokela hore ba fuwe dipampiri difeng hape tsa nyewe kapo tse okay ntate na ebe o ka ba le dintlha ntate hore na ho fitlhella ha jwale ke batho ba kae ba qosang ke mapolesa ao ba bokong ka moo 34 qoso ya bona na ya tshwana ke yona e ba ne ba ka ba e hlalosa hona lenaneo le ba reng ke ya ho ba ka me go zile meferefere ntate ya ke kgola re ne re botse potso e kgolo ntate ya hore na ha ile mona jwale ge ka ga utlwisisa gore motho a kgaotseng motlakase le yena o tlotse molao goba motlakase kwa setšhaba o senyeditse setšhaba o boetse hape majwe a hae a thefetse matlong a batho a senyeditse baahi na ye o tlolo ya molao yona ile a shejwa jwang ha ile moo go so shejiwe e etsaetse morao empa ela ya go kgaola motlakase le majwe a thefeang e etsaetse pele na ntate ha le ntse le sebetsa ka boemo ba lona le DPE le fumana ho tlameha go bona hale hore na e wa kgaotse motlakase le a thefileng majwe ha ntse a toula majareteng ena yena o nkelwa dikgato ha ele neng ntate ntate
na ntate o ile ka o latya go le ke le bua le ba ba ile a ba hlokofatswa le hore hape o ke le re fumane gona ha ba itlhalosa ba re e ne le mapolesa fela ba hlokofatsang kapo le masole ana a kenya letsogo. Kapa mohlomong e be ba teng pela hao moo re ke re bue le mong wa bona haholo ha e ka ba morena o teng. Okay ntate wa ka bjale nyewe e tšešile hana o tšešitšetse nene 17 tsa June a ntate re lebohile haholo hana re nne go potse ba bui fela hore tlhokofatso ntse o no kopantswe banna le basadi ba tlhokofaletswang ka ile nngwe. Oh ya ntate bjale le go tsatsing le ba kgutla lekgotleng mo sa etsiwa letho. Bjale ke hae ba bane ba bitseditsweng hantle letsatsing. Oh ya ntate ntate re lebile haholo ntate re tla utlwa ntate hle ka leboha ntate re a kgutla he moya motle re ne re mpa re fela ka ha ke tse fihlang di ipetsa ebile le ditaba tse kileng neng ga di ama ka hare ho lenaneo lena ge ke nne re boele re be le tshalo morao hodima taba eno mme re a utlwa ka nnete hore ke bao ba tloa kwana diseleng fela ba ya tlhabatseka ho le hakana ba kgutla ho sena ntho e hlakang gona letsatsing la kajeno makgotla a tshwara ditaba tsa bona jwang empa hela o le jwalo re fete wena moye motle ge ke re kgutlele ho monghadi Katiso Pasumane ge ke re phethele tsena tsa NRA he re se bile re sentse re tlile re menyeletsa mepotswane lenaneong lena la rona lena. Ntate Khatha ntate re boetse re kgutlile ntate re ne re utlwe ntate hore na jwale ha tje ha o di phethela o sore jwang kapa jwang naha ya Lesotho yona dikgethong e lokela dikgethong. Okay ntate e leng hore ke ne ke batla utlwa gona e leng hore jwale nakong ene le bona e ka ena re ikalokela gore e fuwe e ekeletse jwale e ka ba bonyane e ka bang kae ha e ba jwale o setse kgwedi tse pedi pele ho wa dikgetho. But let us separate the sheep, the two issues. Parliament is so fair again. I have better message you on my own. Although this one, Togomani is on omnicative, then I think it's the internet. Anda. In order to individual letters, it is an Soto. It is a Hanada. The impassing dinner about the Zonakapo, who kill up than one over about the top. Every other elections, the social Milomania Chava, on a district at politics. And that our constitution of Masoba, the power. So, however, I religion, there are our Baba Fellina, Baba Fellina, Giovanna country, Navana, Tawali, Tavatin, Tavasut. Don't the win a week, Kanagana, Potana, what Oh yanda o go tsara jalo fela nna le Khatha o go tsara jalo fela re ke re bua le ntate Shale mona ke bana ba Development for Peace Education. Okay, ge ke re utlwa gona maikutlong a hao jalo ka ha le bona e nentse le karolo ya bomma modisa dipela ditabeng tsena tsa NRA ge ke re utlwa ntate wa ka gona
ebe mohlomong bona jalo ka ha e ne ntse le karolo ya batho ba beileng leihlo ntate sha le kgotso e be le wena ntate wa ka a hle ntate re sentse re phethela ditaba tsa rona ka kwano ka mona re ne re mpa re fela re ntse re buisana le moetapele wa empowerment movement for Basotho mona e leng ntate Katiso Phasumane ka taba yane ya hore na hantle e tlile mothating wa ha jwale NRA e lokela hore e ekeletswe nako ya tshebetso kapa tjhe jolo ka ha mmuso ona o so tlile o itlhakisitse hore ha ka nnete NRA e feletswe ke nako e lokela e tjhae ka makgweng ho lokisetse taba bona hore Lesotho di ya dikgetho jalo re ne ntse le beile taba tsena le itlhong ntate pele re behela ntate Phasumane ka thoko mona re ke re utlwa bona ntate o ka re le bone le ithutile ka ehlile ho a hlokahala hore e ekeletswe nako kapa ehlile ho hang ka nnete mmuso o ne pele tabeng ena yana
go duka nna wa etsa mme o fela go etsetse ga gore mosebetsi ono o sale o ntse o le teng o fela nako eo le yona e fedile empa ntlha ya bobedi ntate Radikonele ke gore mosebetsi ona ha o sebetsa ka tsela eo go thweng go namona makgotla re bona bothata ntate gobane mosebetsi ona ha wa thewa ka makgotla o thewe ka tšhebisano ya boetapele mme ga e ba lekgotla ka nage go nepile ga re go nepile NRA mohlomong ga kere potso bona ha e tswela pele e sebetsa e tla sebetsa jwang ka neheletsano le ka tshwarana ka matsogo jwang le mafapha a mang a kenyeletsa mmuso le teng ha e ba go ka watlhe ba nepileng ke ba ikarabelele le mmuso potso ke bona go thesiso yana go mosebetsi ona o lokela gore o sebetswa ga mmogo ka kopanelo eno o se ka wa sebetsa ke mmuso ka bona o inotlhe e tla be e le bokae na ka mantswe a mang ga se botlhale gore boetapele ba basotho ka mekgatlhelo ya bona bo buisane go dumelelana gona mosebetsi ona tlhophogo tsa tshwanetse gore o kganne jwang e le gore pete se ka etswa ke magotla gobane magotla tšhebo ya ona ntate le tshebetso ya ona ga se a ka lekwalo taba e ka nngwe elele ona o theile lekgotla la naga tlhophogoja e tle ke otla ka leborogo kapa ke o gata ka tshelephe gore ya nepileng ke ena ya positseng ke yane mme le phutane ga tshwana le ya tsamaya jale empa wa bona gore ntho e tlhokang tshebedisano mmogo jalo ka ena e tlhokang neeletsano e tlhokang go tshwarana ka matsogo ga e ka ke ya fumanelwa tharollo ke lekgotla taba e nngwe ntate ke nanang gore ke santse gore ke ikenya ga ntse ke tlhalosa boemo bona ke gore setshwantsho sa molao sena se bitsang sa mamaregelle ke a tseba wena o sebetsa o monelazebile le ba bane gantlentle ke mamaregelle gobane ke setshwantsho sa molao se se fetolang molao wa motheo ditemaneng tse fapakaneng kgane ke molao o tlheng o le mogolo gagolo ga se fitlha parlamente mane setshwantsho seno se tekilwe mme jalo ka mehla jalo ka le tsamaiso sa iswa komiting e lokelang gore e sebetse ditaba tseo go etsetse dintho tse pedi tse kgolo tsa botlhokwa ntate komiting mono ya pele ebile gore go ile gwa dirwa monelaseolo ya komiting ya bobedi ya ba gore komiti e etsa qeto ya gore molao setshwantsho seno sa molao wa topoboša o se behelela ka thoko komiti a ebelela setshwantsho seno ka thoko fela gore gona se gantse le bua le wena ditaba tseno di ntse di sa tswele boša mo parlamenteng ntho ena seo e o tlang sona ntate letšatšatša le momamedi ke gore ga lelele ga boetapele bo ntse bo sa buisane ka tsela e utlwisisegang kapa e tsang go utlwanwe e le mongwe le mongwe tla leka ditsela tsa gae tsa ka mo a ka etsang ka teng e le ga a leka go ipontsha kapa go bontsha gona a ka nyenyefatsa kapa a thefula e mongwe go le bokae fela e tla ga dinka tseo dintse di etsala mogolo waka mosebetsi ona wa tlhophogo tsa botlhokong tse o ba tsietseng letsatsi le tlhaba le le dikelang ke gona ke beile jalo ntate ke kope go mpo wa moele mogolo wa ka gore ke ya gabedi le ga e ba ke sa o tlatsa baphatla ntšhotlho ka mogolo ka ga lebelele ka teng ka nnete ntate Sale re lebohile haholo ka nnete ke utlwa ka maikutlo a hao ehlile a batlang tsa tshwana le ya ntate Phasumane ka mona ha o jalo ntate Khatha go jalo ntate go utlwa o tlile taba ena spotone utlwa a bua taba tseo nna ke di bonang ka teng parlamente ke a e find le taba e ka thoko e bona e the great fight for parliament and interest in the ya nna ena setšhaba e la dumela gore go katalwe go inektuena re ke ene ya tlhanoela ka eng ya ka thoko e leng gore le ntse re ntse go fatala ke ntse re fiwa gapo la polisi
Bontate ka nnete re lebohile haholo ho utlwa maikutlwana. Re lebohile haholo bontate le ka moso nako ho fihlela nakong e tlang. Thank you bontate. Moye motle e ne le ha re diela dikgala re phopoletsa tlase mane ho Maritshwana re hona le mathete bale jwale mme mathete bale he bona etsang hantle hore bote diputsa ebe jwale he ba tla lokela hore ba ke ba foqonye ka mora hore ba tsitsinye teng hona ho bolela hore re fihla pheletsong re di utlwile ka nnete hore ba bang ba di sheba jwang e le ba ka thoko ho parlamente ba ka thoko ho system ya mmuso le ba emil dipakeng e le Development for Peace ba hlokang hore hohle mo ba leng hona teng ba ne ba ruta batho ka ditaba tsa hore ditaba ha di le teng di a bua kgotso e nnetse hore e ne e rene naha ya Lesotho e leng hore ke ba bang ba hlohleletsi ba hore Basotho ba be le kgotso dipelong tsa bona molemong wa kgatelo pele ya setjhaba sa Basotho le kgolo ya Lesotho ka moka. Tsena le tse ding re tla nne go fe tsona ha fela o ntso ikamanya le rona ka Maritshwaneng ka kwano ka Lesotho Tribune wena moye motle mpa o fitlhela hosane jalo ka ha ntse le letsatsi ebile e le leng hore jwale re tla be re bohareng ba beke re tla be re tadima tse tlang ka pele re sheba le tse ntse di le ka morao. Mamedi e motle o fitlhela nako e tlang hle natefelwa ke tsena le tse ding tse tla latela ha ebe kgotso. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.